Allah dželešanu dao čovjeku izvjesne vrijednosti. Jedna od tih vrijednosti je sloboda. Sloboda, čast, dostojanstvo, ugled, porodica i metak, koja sad proizilazi iz te slobode, da prosto ima jedan izvesni dio nekakvog suvereniteta ličnosti i onda onih vrijednosti koji proizilaze iz te vrijednosti. Tako da čovjek u stvari toga i čini čovjekom. Onog trenutka kada čovjek dopusti ili neko nasilno to uradi, a on nije dopustio, da mu se ugroze te vrijednosti, on gubi na kvalitetu svoje ljudskosti. I on naravno, ako je to urađeno nasilno i on nema kapaciteta da se odbrani, on za to nije kriv. Ali on onda ne može dovoljno dovršiti svoju ulogu Allahovog dželešanog namjesnika na zemlji. Jer ga Allah dželešanog stvorio slobodnim i onda kada ga porobite, onda on ima neki drugi status. Sada, od izuzetne je važnosti da vjernik zna da se ne može biti pravi vjernik ako si neslobodan. Zato što ti tada onda ne možeš biti taj ko će odlučivati na koji način će biti pokoran Allahu dželešanu, na koji način će biti zahvalan Allahu dželešanu, koliko će u tome uspijevati, kako će funkcionisati. Prema tome, jedan od imperativa vjerskih i ljudskih jeste izboriti se za svoju slobodu. I zapravo lekcija Bedra, dan Bedra, pobjeda Bedra ima ključnu poruku tu. Šta imamo? Imamo s jedne strane 313 učesnika Bedra, pripadnika, sljedbenika poslanika sallallahu alejhi ve sellem ashaba, a s druge strane imamo skoro 1000 dobro naoružanih boraca, mekanskih mušrika, organiziranih, opremljenih i tako dalje. Znači, prilike imamo 1:3 tu brojnost, a na drugoj strani muslimani su imali svega nekoliko konja, nešto malo kamila, jako malo oružja i tako dalje, nikakve tehnike. Zašto? Zato što do tada nije bilo nikakve organizacije te vrste. Znači, to je prosto bila improvizacija u vojnom smislu. I onda sad imamo šta? Dok s druge strane imamo maltene borce sa dobrom opremom, sa tradicijom i tako dalje. Šta imamo onda u tom slučaju? U tom slučaju imamo u stvari sukob jedne male zajednice sa jednom velikom zajednicom. Imamo susret golorukih na neki način muslimana protiv dobro naoružanih, dobro opremljenih mušrika. Suštinski imamo s jedne strane prekaljene moraliste, duhovno pripremljene muslimane sa jasnim ciljem, sa neograničenom moralnom snagom, a s druge strane imamo dakle mušrike koji u suštini su imali, glavni povod je bio za bitku karavana ta koju su oni navodno smatrali ugroženom, dakle klasični interesni poriv, a onda su to shvatili čak kad je karavana izašla iz opasnosti, oni su odlučili da napadnu muslimane na neki način da se sa njima definitivno razračunaju. Dakle, mi imamo tu sada taj moment kada imamo taj neravnopravni odnos u borbi. Taj trenutak zaslužuje da se kod njega zastane. Zašto? Kada jednoj zajednici govorite o ovim vrijednostima, uvijek slabi se boji. Slabi uvijek ima strah od jačega. To je neki normalan odnos. I onda vi danas, recimo, u našem slučaju imate, recimo, kada govorite o ovome, onda imate jako mnogo onih koji savjetuju. Pa nemojte, ne može šuc rogati, nas je malo, vidite, ovih je puno, sila, snaga, vojska, policija i tako dalje. Ko je taj ko ima pravo da uređuje svijet? Prije toga da bi bio jači, da bi pobjedio. Prije Bedra je upravo ovih 15 godina misije duhovnosti i misije moralnosti. Znači, to je prethodno. Sad, onda drugim riječima, zašto Allah dželešanu je dozvolio to nakon 15 godina, a nije dozvolio u početku? Mogu da budem vrlo direktan pa da kažem zato što nimamo kome da dozvoli. Znači, da bi ti bilo dozvoljeno da pomjeraš historijske procese, moraš ponuditi kvalitete. Duhovne, moralne, kulturne, lične. Moraš, našim jezikom rečeno, moraš imati ljude koji zaslužuju to, koji imaju pravo koji imaju kvaliteta i kapaciteta da ponude civilizacijsku uslugu zajednici, društvu, naciji, građanima među kojima žive. Znači, to je osnovni uslov.
I to je ono, naravno da to nije dovoljno. Poslije toga će ti trebati tehnika, taktika, strategija i sve ostalo. Ali do tada, bez toga ti to ne vrijedi ništa. Prema tome, za nas je ovdje to od izuzetne važnosti. Dakle, ja sam više puta isticao, obzirom na sve događaje koji se dešavaju u posljednjih mjeseci sa bošnjačkim narodom, sa muslimanima ovdje na ovom prostoru. Dakle, jako sam isticao da 100 godina preživljenih ne treba da shvatimo, iako su to godine tlačenja, ne treba da ih shvatimo kao poraz. Jer u vremenu tog nasilja i tlačenja preživjeti je pobjeda. Znači, samim tim što smo preživjeli, mi smo pobjedili. I to sada bošnjački narod treba da kapitalizira kao svoju pobjedu i shvata kao svoju pobjedu. I ono što možda najviše nedostaje našem narodu jeste zapravo to. Jeste zapravo osjećaj pobjede i osjećaj spremnosti na pobjedu. Dakle, to je nešto što fali našem narodu. I zato ćete vi čuti u tim nekim našim pesimističkim muhabetima i raspravama, ma nemamo mi, ma ne umijemo, vidite kako oni, pa oni u Beogradu, pa oni tamo, svi su nešto bolji. Znači, to je kompleks tlačenoga koji, recimo, misli uvijek da je u tanjiru tuđeme ljepše nego onome što je naša majka spremila. To je nešto što, recimo, kod našeg naroda bi morao da drži neku korekciju. Ono je logično zato što je posljedica ovog 100-godišnjeg tlačenja. Ali to mora da se mijenja. To ne valja. Mislim, ne možemo, ja jako često falim naš narod, ali ne mogu sad sve faliti. Mislim, moram nešto reći i što treba se popravlja. Dakle, ono sve što vjerujem da je vrijednost našeg naroda, ja s time ponosim i falim. A postoje neke korekcije koje se moraju vršiti zato što su one posljedica tog tlačenja. Ja sam prije svega poučen nekim iskustvom koje je možda u zadnje vrijeme poprima već 10-godišnju tradiciju da muslimani, siguran sam zadnjih 10 godina, a možda i više, nijedan Ramazan nisu proveli da nisu bili uznemireni. Znači, to je neko čudo živo, ne znam šta je to. U početku mi to nije bilo jasno, pogotovo kad se zna da su po hadisu šeitani povezani u Ramazanu. I sad kontaš, ako su šeitani povezani, bit će manje tog belaja i manje zla. Ali vidiš ti, ovi šeitani, ti koji su povezani, oni znaju da će biti povezani i onda se oni dobro pripreme, pa onda ove svoje partnere koji nisu povezani. A ono ima dvije vrste šeitana, ima šeitanul džin, to su i povezani. Tu i ti nevidljivi duhovni šeitani, džini, džinska vrsta, ali imaju i šeitanul ins, to su ovi koji spadaju u ljudsku vrstu, a oni se ne vežu. Onda ovi, recimo, pošto znaju da idu u haps taj mjesec dana, oni tako dobro pripreme ove svoje partnere u ljudskom suretu i onda oni prave te belaje. Dakle, to je čudo neviđeno. Evo, dakle, to je prosto svakoga, kao što ste imali u stvari bitku na Bedru u Ramazanu. Mislim, ti mušnici su imali cijelu godinu pred sobom. Oni su u Ramazanu napali muslimane. I viš, i to ima neku svoju. Valjda računaju tada da smo mi slabiji, da postimo, možda misle da smo nervozni, možda misle da nismo tada spremni da se borimo i tako dalje. Ima tačan ugao njihovog posmatranja mi do kraja nije poznat, ali očito da može imati takvu logiku i prosto to sam naglasio, uvjeren da će nastojati da nam i ovaj Ramazani šerif zagorči. Evo, samo malo je prošlo i to je krenulo, evo, upravo prije svega ovo sa vjeronaukom. Znate sami da ovo već nekoliko mjeseci traje ova agonija sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem, sa gaženjem prava Bošnjaka, sa diskriminacijom jednom brutalnom. Jedna priča koja, ljudi moji, ja nekad pomislim, pa čekajte, hajde, kad će više da svane, se probudimo, će da izađe sunce ili zapjeva neki pijeto negdje da kaže da to ipak mi sanjamo, da to nije 21. vijek, ljudi moji, ta Evropa silna, fina, lijepa, bijela, koja drži lekcije svijetu iz demokratije i mi imamo ovdje, recimo, takvo ponašanje. Pa hajde, recimo, kad primjera radi policija prekorači svoja ovlašćenja ili, ne znam, tužioci ili ti organi sile, što je naviklo se od njih ovdje, ti što nose čizme i pendreke, da uvijek nešto prekorače. Ali kad imate da diskriminaciju vrši ministar za ljudska prava, znači to je zadnje, tu više nema rova, tu više nema zida iza. Znači onaj ko treba da vas zaštiti, to je isto ko da pozovete policiju u pomoć
i oni dođu pa vas opljačkaju. To mi isto tako. Znači lopovi vas napadnu, vi zovnete policiju, policija stigne i pokrade vas. Znači to je isto tako. Znači ministarstvo koje je zaduženo za ljudska prava, koje je zaduženo da nas štiti od drugih državnih organa, da nam ne vrše diskriminaciju i da nas gaže prava, ono je brutalni kršioc ljudskih prava. Znači, i to s jednim cinizmom, s jednim rasističkim odnosom, sa izjavama